Yo, gadang botobele FM mi banyedo mane gbeke na chine mi pe nye kemba chio benke ni femo no ye home base TV no no dia ke dromo efa ha we ko oboloma we ese ke wala ha we ko wonu chumo mi ji no feno no ba afie no ji kenklen nsa no waka shida ha le ja ke mi ni shida e hia ojugba denche no gbeke na chine mi ya ko te so mo o ha janyugbo o wa fo chele chi fense na agba iko me ye lolo gbero ni sa no chon Koni ahiambo no ewo aka wo sofo ade mumo ngbeme na chose we nyonwo wie momi ka wie mo ka chomo ogbeka na shinele no jiake nke mi lo sande mi ni oba na ichaba kan no chi obenke wo koni onoli akashi osande agbena gbeno no ba chon ogbeka na shine yo nyeme no jiake dani ma je mo potenu wa ka ba na sane gba na egbeka na shine chi obenke ni fe mo no makunse mabamu shimo sane mi ni ma ejela maba wo Katashi ni okakesho no na afia ehia shisana ejela na ba ejaka me poten yo ni femone wo nachi no tashi no chi obenke bo tashi no kwenye ga oba ku se wo ba Linda enti offer to osi wonko na me nko ye dey papa ina share ye fiti ye nkola prem I know by me se me nko I don't think ko Ghana what you am ko try sister na me nko what about that what's what for play be a play no and in na me nyame an asema o kan se amfa kwan you will play no will play if it's a play now ko fu ya na afena pilot fu o say for afena mu sheki na se ya me yire ewo ye a me ko to me body na me fa ko ye asundwem boko na de me ko du ye ko to me body asundwem sabai Sabreno and one Costa Airline. Yes. Ghana ni airline no. Ghana ni airline to me. Don't let me come for the phone. Me come for the mawa na che se be bawo abuwa woni wo busia phone na and one Costa ni booking ya dey. You answer better my phone. Now about www.flygoldstar.com. Goldstar Airline. Ways of Ghana. Goldstar, Ekomia Bebre, Ekomia Bitise, London, Baltimore, Washington International Airport, Dubai, Providence International Airport, Guangzhou, Dakar, Lagos, Monrovia, Abidjan, Freetown, Conakry, Bonjour, any Mia Bebre. Yo trouble me danye shojuba kenye na twi nye hami ya ijala imba be woke chio benke ni fe mo no gbeke na shine woke hena no alo anunya gbomu mekuma papa mekuma ni mekuma wu mekuma sofo mekuma sonlo papa mekuma ngawo lo wa papa sofo Patrick Lomote Tego wokeleji meni ba ye be ne ye chio benke ni fe mo no Papa sofo fa na oje efen Afa George gba na ka gbeke national na mi se chio benke ni fe wa de enche Yo egbeji nke mi ni Pastor Patrick Lomote Tego shi ekole nnu ohe moko ni ennu ohe enako bu gbeke national na bo moko ye ne na bo she na ko na we mo poten no oji onu chumoni onyo jamo mi ke no fe no Papa sofo o fa ne keji wo ke Papa sofo Tego no mo yo ka ke Papa sofo Tego mi ya le gidigidi wa yan che mi ni Lomote nbe na agba nke titles efe ini bi gigege no chumo eyan afe be pi egbe nu owo ke tele owo he ni Lomote ejimi ganyo fomo bi ejimi ye fatalo dromo na ke bi enyo ke bi kokrume ni no nke fatale ke ha woni wo kwe ameno waka me shikena to mon bi denche nka me to mon bi asafo ele no chema ka evangelist no chumo le kan bi wo fo shike ya ife ni chemo ba je ba ni won wo ke wo sani awa ejeme no se hu efi ma ke nchu mama e no chumo textile designer no hu ji no chumo ko me woni fita no chumo da ni wo fi o nga wo lo ani fu ke ha me ni nga we hia me titiri egbon ahine mi ke no chumo gbefa mi fe wo nyo wo nga bi na fe ko ni no chumo anye anwo ya me wa me gbefa me na me mi hye
ame blanche le mi no oji mo ni do mo wo foundation na Purity Flag Foundation we foundation ni wo ke ko maka ke meni ehia me ye nga wo ku ko ni ba ma lo fu ahye dabi wo ke wa ye gbe strut anu be na fe mo fa ma anya na etu enjole mi ye na efi no chumo lefa shi wa kafte bi e chon ene pe ba ahia ye ngla twa na mi jo be gba ke na shine to bele icho enu oba yu eji ake konkron fe mo ye bole na mo mi po sofo mo ko ni la ke bole na mo konkron fe mo ye mi mo fi an wo la ke shi obe na kan ni maso ni gba ke na shine ogbla mi o chon wo yo kenkran wa ngoshida ke ha Kristo ake efi hegbe ke ha wo wona ekpeshi enu chumo na mi eji nu chumo ko ne country no wa de nche ina nye advert ka nye bi ko nye feel mi share no ke ha wo ake won gba ke ne wona hegbe wo chi wo benke ko ni won no ni Kristo ke dro wo wanya wa ke fe jo mo ke ha kwelo efe ni trash mle twale na mebo wo to keji wo we konkron shlemi ye bole na mo mi efi ma ke eji chokoni se na mo ye wa de nche titri go ba gamate wonje wonle no won ko sui kuma ken mewono ni chuchuku aje na ken sui ji bedi game fio ameni bi ame ha game ye bule game ye shiba game ye beni ame fio ameni bi ha no ko blema bi be na me hioshi ken mene game bi be ni wo hioshi strut ni yo mi efi ma ke mi nto wa jeke no gbeke ni woni kase mo won pagba ke eke chakpan ko baba ni wo je wo ese ke je ni wo teni sa be na fi wo chi wo benke ye jalegbe no wo nye wo ko wo hin wo ya won we bole na mo ye echelem iyon ya ke wo no fe no wo fi ade sam fe mo mi wo small eche mo o shi no ta no je shishibe no tonhin no yo ni bi fe ha nto ke fe ye eche mo mi ke jo intake ba shona na shisho e sa mo fe eche mo ni no keji obe eche mo ke ha ni bi kuma no fi o be pie emi shwele mo ke mi ngomo oni ne e ahye no eja ke o ehie mo e ya egbeno na atawo no be pie me fula ke o ka ke bole na mo jabeni na yoku alo no blanu ko ni kele bo te tuem na ke pa wa je ye mi shi sani eja ke gbeja no to ye ke ha no fe no ni Kristo ji mo ni to ni bi fe ashishim leji mo ni kenkle to gblan ashishim ni keji yehu aji mo ni to gblan ashishim be no ele ayen le keke sha ke wo ke bule ha na yun ye male kronkron chose mo mi be na fe ne mi ni yeli e fe kron ke ha design fe ha design shi mi ne waje wongle no ni chumo ni wo ba chu ja ke e gblan a design fe ke mba titiri gama bi ni bo wotu ake amela ke fe no je ongle no ke ashim sa no nyo ku ose no ba ke wo ke konkron gblan bole na mo mi yen nkbata sondo kuma ko ni wo fe wona woni de ke jeme ake kola ken ye fatalo ni nkele ye wonu we shake wo ke wo ba hinshi eni ana wona wo ku menyo ahia wo mi ahawo no ni kan gbe wo ya fe wo chi wo benke Kristo asafu ko ni wo ya asafu de jomo ke hwe gblano ye jeme ke wo gbe na no ni kon eja ke shi ihe fatalo ye no fe no mi enkebo imbe gba ke inji ose ni afi onu konkro de sa shi mena mi ni wo yo si o ihe bote glami ayan obla ya bibi ko ma he mi ken shosho mo ko mende sa na ke no ye pon we bote glami o abo ameje glan asa me fe ni bi de sa male ha wole kejin ke you bote blanche le mie be blanc sacho ni kan ke nke fata lo no sanu wo so ye be nkele pe wo ba yen nu chu na mi ka shi Kristo ba che wo e sa ni mo ko ba fo wo te shi me ne glan no yen mi ge ya ke ba ni bi pie ba flog alon te di jam e fa ame flog ban start no mo fe ye ba don no me ne game agbe ametu emi wo mo ba duru ametu engbe ni wo jaji ame ye jalegbe no be na fe na ame agame awo amanu nya me ko na ametele beno ngmeno wana ka wo be na ka me na egbenga egbewu eku me na eje na ka ja ke eko ni nu ne edi no na ba ka elese ni ana e fatalo e bi ebo na ewo chone ne ya na no ya no shina me di gbe tene no e wala egmele wo anji nu ya fe na kan kun mo ko bi no kele yin shi e wala egmele na kan wo be ncho aka e na me fe ehia ojugba denche agbene kaji akoba oba fe konkron ye bole na mu mi me gbeno ba chon to ba chon mo ko na ele na chole konkron fe mo te ba fe ten agege mo bo ba chile alo ba gala ko fa ne shi bi ene aken fe konkron me gbeno ba chon yo efi ma ke ene efe na agbachon ake mo fe mo ni bote blanche le mi he ni ana titriji me ni ana osofwe alo shian onupai na ke ngawo ke chosemo ha ne ke nuchumo nem ni be piensa ni nko jake bi aboni nu yi mami ne ke tawe fatalo wo ke oblaye baba o ya pe shi noni o twi ya mo
ne fo twi mi nketia la jimo no wo leke ba ko na ye o da se ken abo yes o ke la ke shilamini nke bo nke ba yin shine jagbele pe ba chile wote moko beegbe ne ba fo wote yin shine komidon ni twan ke kenkebu ebe nkebu imbe egbe ni ma show yokonglo na dom imbe egbe ni ke yokongo ba na bole ye be ni nkebu na na ken bole mi dom akeke ba he chemo mi be boji mo ni nu mo ke mi habu no sanin ke bo an hye ne kengle no o mi hye na mo be fe bie efe mi nke bo petensan esa ke no ke ha mi o ke ne ken no ya soso mo ko ye konklo be no ele oje ongle no o lo muji keje agbo na ke bagblan mi ye ne gbe fa o ha mi hye o ha hwele mo o ha ngomo abagblan hye ne o yo mi shikeji wo yi wo ya no kwale ni yo se akashi o boji mo ni Kristo ke ha mi boji me ni woku ejo na ke ha mi be no ele sanin ke bo an hye ga shigbelebi ke hye no nyonyo je fe fa mo yo da ale nche su mo sanin njeme ya ke mi na ni mi ke bi su no ko be ni ba je o shikeji o jegbon ane se no afi hwemo e konkro me se pe o lo muji ke bagblan hye ne na jino ni Kristo yo na gba ye he yo nche wo kaji ene me na fe ni ogblam yo chon wo ni adesanko joju onuju enye aye ne ke konkro fe mo na no me na gbai ike ba pe efema ke na gba ye le baba o wa de nche no fe no ni ojele mi egbe chon mo ye ne be pi keja ke ba ke o chon gbe ne no ni bo ho ke bule ya to hi no fla ke bo ho le fe mo no chon gbe konklo no na gba ni oje okba pe e ko meji akeshi iye e fatalo nkele ye ajo gbran no wo ye je meke mi she bala ke akono gbojo se di hewo inchon yo ne se ni ke yo nkokro ya na bole no ko fe mo mi yim e ba nya bala ke yo ne ni ka pe ne na ke wo HIV mo awa na chon ne e ko le ko ye wala shlemi shinle ni biabo ni nkele na ne ke shida mo ne inya lo na agba ke ba mi ne ke na agba ne moko bi yo ni ta e ko ne ele ko be nke na agba e ba hale yo ngba nya afe ne ke na agba hu aba ha no hu ye glanslemi no na agba ele pi ba nyu na ila strut ke ba je ne ma mi no ma tu le hu no yo mi ja kekeshi e ba la ke be pe wa kun eshi ojogba no ke na agba pi ba ha o fatale ko bi e ja ke boji che no yin eshi an shi biabo no o ya na manye konklo ye o fatalo se ne be le so hin no ke le ya ke ba shika fi oni yehu ake drobu no ba question no nga ko bi ana me wo mi she ken shosho mo fonko ye ko ne sa be o ha mi gbigbile mo e ba ne ke yo ne mi be fe bi e ye nkomo e gbigbile mi tamo ne wo nye me yin pi fi o ke ye on pi fi o ne akwa ehia afe show ye mami baba o hihia le hia gbin e ne meji na agba no ke ha ni bi ne ka ma na o de shika na ba chosi am na ya school aba ne ko na ya ka tutu na aso ma ba ne ko na ke fe ni bi strut ba mai mami awo sui ko me ke hwia me no bo na ma me jamengle no ni esa amehu amebo enfemu shishi fa fa je chata alonya ho ne adumo shojugba na je engle ne ke na me aba na fiti ohia mi she fa mi she ne ha gblan hu anya adumo shi no ni je ten ni pa mu na ya ke we ni bi pie wo hin no ba wi ja ke e ha ni o ke Kristo te le hu jeko ya ke biabo ni ofio ni ke shio o ye fatalo o fe ke shi Kristo ni biabo no ofio ke shio Kristo hu o ke le gbe nu mu agbene ejo no e ba la ke bo yen ye lo su emi agbene Kristo be mi no ke Kristo te hu e ba jeke ni kejo ke Kristo te ba jeke pe kai mu ake na agba pi ba bo gbe fa jeke monisa na ebu ye o chi le ma fa no fe ni bode church ismo no keji Kristo be gblan mi ye no hu ke na agba pi ni ba no ofio ni ma yu ye na ke na agba ni ba gblan mi ne orado na ka gbaga na shina mo konkon e shi wa de ni bone ba je ba to mo gbaga na shina yo trouble no ja ke bone wo bo so fe gbla mi wo fe wo ka se ni keje mi keji o chona kan gbe no wo na ihwamu ko ni wo pa Christopher ne ke wo no to me mi ni akewo ko na gbe ne keje ke ane wo hie konkon fe mum no ni sa nyi wo de nche ba atwe ha wo ma fo ehira ma ejira ma ba yo ahwefo nimamu ina akwa aba ediba Noble Trust Herbal Clinic mi amika say your friend Dr. George Donko mi na me da Noble Trust Herbal Clinic anu Noble Trust Herbal Clinic yaji abasobo de bebre yaji best heart disease treatment center of the year yaji best liver disease treatment center of the year na the overall na nkasa efen overall best herbal clinic of the year no and also Noble Trust Herbal Clinic yaji yahwe ya robi ti say akoma mu ohaw stroke obi opa wo brebo mu ohaw anase bema ontumi endwunso ya e friend prostate mu ohaw embi awo yo ba wo dem de woni urehye mu a na ohunsuo no asaba ana wuti paio na wo haw no wuti de paio no enfri wuti no na mum efri ni pedua na kwa afoforo se bia wakoma
anasa obrebo anasa fever people na actual Oba Noble Trustable Clinic ye di modern infidie and modern technology and na ye di hwehwe ni pedua mu je ye be hunu ni ye di bidura nam ye di ahwew na bibia aye kama ama ye ni aye lab ye twa ECG and ye twa scan e wo yaso ye depend on condition na wo de baba ene ni ye be ade ama wo hwehwe ye kiri kwan e wo Banana Inn Apollo Junction ye ben dan soman anase Mamprobi Frey was 0244 401929 and also says 0267 117 666. Noble Trustable Clinic, experience the true cure. Yo trouble nye radon aka nye mmemi ya ijara imba. Be papa osofo. Oga gbe na mini konkon fe mu ye bole na mo jo. She ye ni fe mo na fe mi alo ye wie mo kani amini ogbla ochon wo ne me poten ye ni sani amenye ame mi chon ake ne ke bole na mo ne le brofo ba ke ba amba enjoy ni me ko mo ye ni ame na ka gbe ake anko ame no ne ke ni bi enyo ni ichita ne o anyo gbla fe mi o ha wo yo if make energy o ti di country no dey nche e ja ke won ha ne ke start enyo ne amefutu amehi wo ye meni e bote gblashlim ye Kristo gbe fan lo weku ye igba ke so me awo ye amegblan ho dase ne ke gbe me mlako echi amena amebanya ame ye lebi abanya ame ye le swani abanya ame ye le gbeke nyonte ewu abanya ke jieda ene me gbeka ke ha me abenyele ye krom ye ja ke aye odase ni Kristo hu efe jo mo no ke ha me no bene meji meni ame gbeka ke ha me ne ke so mo na egbe fami shi ke ha meni hu ame bote ko gblashlen mi ame ji wona agba bia ne je ke mmene ke wo ko blind ko blantai ni wo akuchi am titri ya gan akuchu mi o na so mo na ke ame he ne ke walayeli ne ye meni yo gblashlen mi de na me mo ame hwefi ame ame jofi ame ame yefu efi ame sane eja ke mi no sane bale na eja ke we anu ni bi ko ma shisha ke male mi eto ne ke ni bi na shishi ke ha meni yo gblami kona ma me ye ne ke ngomo na ye no ke jo bote ko gblashile mi sane oto o tru shishi ona o e wontwi ake be ye ke ha no fe no bo ngo be ba hye ke jo be hye abagbele na ha bo shimle to ane ni be hye ko no ye ke ncho hie be no ele o ke Kristo ena ni bekono wen o ke la ke imbe bu ke wo ke ha bo ja ke o mla no ye yan mi mre che madi hello twise ni ma ye no ni maso no akono gbonyo ke bote wo mi titiri o blind ko bla ye ni wo ye na me no no na me chole Salome me na bi kwa me shi na fe kwa me ni a ho hia me shi a holoje me a dwa me tumo nme ken ya kemba be ni me ne marrying ye me ni bote ko gbon mi nwe amen ye no start ni kan me wo nye wona gbeken wa ojo ko be sheko ke hani bi ko me eyan no ba fi no e wontri be fale ba hye keji e hye bo ngo ba no e wo mi sho ba bote je me no ba ye ngomo mi shi keji oyo ho yan no ke na me afo no tumope be pie ba na keke gblan ba agbene emi ngomo onyo ye don e ya ko ke so a won eji ebu no no ko be no me unke na agba ye ne pa boemba no ye ne ke cho ne no me ni ye gblashile mi ameji me ni ajo ne ke bole na mo na mi ke ha be na me unpo sane am yele ye akono ke chemomi je ni ake ajo no abo wo be o fe no wo ke ni kase mo mfata e mene ba na kekeshi hiyenyo na me ka me na bole yenyo na me ka me na bole ene me nwe je chemo ni ye bole na mo gbe fe je no ni jingbale ke to shishini shi be pie wo ke na me ya wo mi no wo ye hie ku me na me marry mo ne ame gblashile mo ne ameju ame fatalize na ata ne ke hina lo ye na ekume na me ka me na bole ke gbe na be lo e ke be ko bo ye gbe ko no ajo no abushi gbenu no chon o lo muji ke mba gblami ene me fe e wa ni gblan ba adomoshi no wo ku e ke ji wo gbe ejaje na ke chia e no wo jaje gbe ni nwo be na fe wo no chumo ke ya Kristo e enye ya nwe wo gblan shile mi hu ejo mo ni sa enye ba wo fe wodin yo ko sofo oboboden ake ogbla ne ke ichu na mi shi mi to ma binoko ake be pie ka je ko le o ke nu ko ba yin shi lo ke yo ko ba yin shi be ko o ka ko san ni ye fe nye le onye he e ko le shi an lo jami lo no ko hi ko mo ye ne ba suma ka shi san ne ka ba na no ko fe mo dan na ne ko ba yin shi ya ba ka ko enye ko ni be ne ka bo ta suma je no ko no ba nye no ko fi ke che bo chele ani gbe mo na kan ni agbene ke gbe me na kan ni nu e ke na kan no ke o da bi
isumo no afa ni dan ni nu e ka be ya e ko fe ma ba ameka ja na ka to ba chon ofeten efuma ke icho na je bi e peshe fe na agba ye he strot epi ni me ya no hyihi ni titiri e nwo oblahin anga ye ne kan icho na ya keshi trishito e kuni yemli yemi keju ana o wontwie no hahie jele miye oba wo jachuko otele ne sa no ba tele ne ke jachu ne no ni bi o kenklen ja keshi keju te shapo mi no ya yejala no ko ya ku efe me ko te o ka wo ni abo ni ya ye kenye ni ne ngo nta ni makun se ma wo nyomo ni yo ene me chon mlana nyombo eto emlana ke nweshi lebo jele mi le yin jele mi wo ya ke ba fen le ni wo mi a wo yin ake emla shishi na eto wo ba ye no wo bi ye anna me wontwi ake trishito o manye eliemi je mi shimpe ake bottle blanche lemi mene wo he mi gba wona hu ake ene wo ke jomo ke nile eto blanche le he wo ke to nu ke nu yo yin mo blanche lemi e shi bia bo ni nu gbelu ya na ko bla ake o mi sumo bo pe no ake o he mi fe bo afa chon mo ake wona sum ake he mi sande je he mi sande pe ni bi baba ho fatai no ake jo bla ye nkwewo no bla nu ko nke bo ake ja nkebo enna bolene ni nkwebe ni eyo dan nke oba nhie ke mo lake achosemi yegbepepa no ni yanyomo hu ni ja ni nye ma chonumbo yin ke bushi ni ma ye ne ke shane na ehi ke jingbe na ni ma akpalefa ke na ewo no pene be no ele yo ogbe mo ni nyombo etu ha me ke be fa le she nyombo kele baba waka ye wo ho ya gblan ka je hie jagbele no ko ba na ba ka ke me na nke bu epa won fite gblan e bele na ke Christopher agbefa no won na we won twie ne ke no chumo na e je no ba ka minda enyo ye bottom malemi wona Abraham ke nga Sarah wona afia bo na meyi she face nyombo draw ame no na meta wo na me na wo man cho bushi sani woke hindo anye ma ojugba ye ne keni bi ne fe mu ami be na fe ni ngomo anye abam no blaye bi anatri oblaye bi enwe akachi oblaye too much je bolen na mo peji mo kunma je twi mi aka miso manye nke oba wo shin small bu ngo ba na bole no komi shin small bu no je sa mi sane pe chon ake be sumo ko ye ke hawo wona we won twi gbeno ni kan wo fe na gbeno jake kejin ken yesumu ke ho bla yo be sani mana sumu ke ha fatal follow elehun no follow na me yin le na me be yi ke ba shin gbene na echu na fe ko yo yin ke wo fi o aha me ake dani ma fe ame bile ne ke ndoku e beja no to ni kashin sani ma fe na ke mbule nke ha be keji o fe no tan amo ame ya me de jomo na me ke shu ogblan no ne ani ngomo ba mi fe no ni ma jusimaye ke gbena ba bla ye ma ba ayaye na ni o yo mo mini na ayaye no one na we won chi titiri gama bi ni nkwewo woje wonle no chuchu ebele neke da no ba na yo ya mi ebesa no ya bi eshi na fe ni abu no kala ya shi mene ke wa pe egbe no wono e kami a sho mene ke wa kala pe bi no wono e kami a jula ene me e chon bule ke ha gama bi titiri ka gbene ya Kristo gbe fa le no game awele ame no he bi nsane eje no fe ji glami ni tumo fe go ko he ngbo na ta mo e chofa na wabu no gbojo fi o ne bashi ni wonye woke bule ato ne kenu chumo na ke ha wo yin wo bi efe bi shi efi aka na agbe kura efi aka na aka o mawulu ne ngbo ba na ekoye wo lo wa chole the purity flag itu aka echemo aflanga no no yo me jake yeho aka me wo chunu ye ne ke mujia ne bi na pi ne ya ne ha bula ba gblami ka agbe na ye Kristo le won hie no onye mo tanchu ye ke ne bi pi fon hie ni wo ke ma ne ke wolo ne o titire ko ba na wolo ne ko pa no ba kan le jo twami ni ma yibo be kan no ka yibo afono awo papa afono ko ni no first one Jacob anyo twa 055 122 0481 055 122 04 81 agbene 0570 480 577 yo post of oradon shi dani mamuna akura fi akashi boni efefo ameka sani bo o ya afefo na kan no e won we Trustmont eke woke nike ni ne ahabo koni bo won pe ko no wo tun bo ni wo keta shine o post of file fe ono ni wonder machine agbene 8th Avenue we ke be ka na shine ko se ni ma e o bo ni e pa do mi subo ke ne anwu no dan o be won na yo wonder me fe shi ke nyo nyeshi yo be to bla bi e je ni gbenmo wo ke ba sure ne wo madame ne ashin kuku ko ni wo ke oni fe mo aba na gbe kura no jake ehie ni efefo gbeke na shine New Looks and Beauty Clinic
ame telephone boy ji 02422 76348 ame la pogas tutu ko twale oba na ame jeme agbene Nukina Fashion Home ame tashi tabibiano ye Goshen Madake here tutu oba na ame jeme 0543204263 agbene Nales Shoes and Collections loji lehun ehana na efe fog bekene 0244 531884 Kofi Annan peacekeeping ne lo family health mofia moleje egbe oba na leje tutu 8th Avenue lehun ko mo yebojo oto no koka woda oje po fe wedding no oto no order na kan blofo ba ke aba fele papa no aba ma tashibu show de telephone boy 02466 59659 agbene Gosta lehun ni fe mo ne me no de nche ne me sho no hu efen efua echiche jaga ebogan emoden sanno fe no aya no jogba de nche ameya Washington Dubai London Lagos Guangzhou Rhode Island Freetown Abidjan Dakar Monrovia ekoko me fe no tawaga bobaya ame telephone boy 0303933273 allo 0303933274 agbene Noble Trust Herbal Clinic amehun amemboni fe mo na enyomo Dr. George Donko ame Banana Inn ya Abolo Junction ame telephone boy 0267117666 court ya ba kwa ogbomochu emi ojogba dent agbene Trustmont Enterprise House of Woodin and other testers lo ame mama ikoku me fe akaje Woodin pe Mokola Shopping Mall phase 2 shop number GF047 ame bank Methodist book depot allo ye Rollins Park court yo ba na me jeme ko o sejan uno to o twale ko na chon bo ni poten na yo be telephone boy 02444 38768 allo 0209152649 agbene breakfast bar ame ha wo so bolo ke agbene ame before back chops lo no fen no tawo cake jo bodo jo donut meat pie eko fen eko ka agbene ne ke komi ni agbele lo apoto ne eko ba na fen mano ebie ko no so bolo nko emi no ba na la bodo ncho ogbomo cho ba fe bu seke to be ni fe fron keta shine no eko no nu na efe mi na kan je no ko nu la chofa so bolo e no e wo bon moden ni o twave ye 055 3121485 yo be man bi nyeradon ake nyekewe ye be ojugba denche won danye shi ojugba denche many o man se ke many o Ghana man na mi fe oloe alo yen lenye yi shi nti gbata shida afe nye fe nye no ke me fe ni ye bu awo ka gbene me ni bo won de na me na de kan da gbeke mle pawo ni ameko ne ke chi o ben ke ni fe mo ne ye wa denche aya mama na kono no san e chaba twa no manye junu afe wo no Jamaican, you may be a shit.